Wah, udah jadi Bang Apip. Wah. Ini teman-teman kalau mau beli sate di sini nih, Bang Apip nih. Kalisari. Jalan perapatan Gongseng lah tuh, belok kiri. Ya Bang Apip ya, Kalisari ya. Main Jajan Channel, let's go tomorrow, Toy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih sama Ane, Bang Eman di Main Jajan Channel. Jadi sekarang kita mau jajan pinggir jalan lagi nih yang murah-murah. Sekarang kita mau jajan sate kikil. Tapi sekarang nggak ada kameramen. Kita pakai sepeda ini sendirian nih. Oke coy, gimana keseruannya? Kita lihat, oke? Let's go tomorrow. Ciao. Kita mau nge-review sate kikil. Wah, sekarang kita beli sate kikil nih, Bang. Sate kikil, Bang. Oke, kikil kan? Kikil asli, Pak. Woi, kikil. Kulit sapi nih. Widih, keren nih. Seporsi berapa, Bang? 12.000. Nice, mantap. Ini jajanan jadul ini, Bang. Saya SD udah ada ini sate kikil. Cuma dipikul dulu ya. Wah, keren nih. Sate kikil seporsi 12.000 ya. Wih, mantap. Nih, sate kikil Aba Afif. Itu ada kontak personnya tuh. Ada kontak siapa? Widih, GoFood, mantap. Wih, keren nih satenya nih. Pakai lontong kan, Bang? Lontongnya habis. Lontongnya habis. Ya, baru pengen beli. Alhamdulillah. Alhamdulillah deh, gitu deh, mantap dah, Bang Afif ya. Iya. Mantap Bang Afif. Pagi-pagi udah habis lontongnya. Keren nih Bang Afif nih. Bang Afif sate kikil. Lontongnya habis, sayang banget ya. Habis, Pak. Tadi banyak yang beli, ramai. Alhamdulillah. Bos stoknya sedikit kali Bang Afif. Ya? Bos stoknya sedikit kali. Oh, ada 50-an. Wah, alhamdulillah dah. Kipas terus. Seporsinya 12.000 ya? Iya. Oh. Berarti saya beli 2 porsi deh. Oke, siap. Mantap. Dibalik. Kikil mah kulit ya, Bang Apip ya. Kulit dari kepala, telinga, leher. Wis, mantep nih Bang Apip. Kita makan sate kikil, minum ini nih, minuman sehat nih. Minum apa ini Pak? Minuman kesehatan. Saya beli sebotol deh. Oh, ini Bapak yang jualan nih. Oke Pak, mantap Pak. Saya beli ah. Ngipas terus Bang Habib. Wah, udah jadi Bang Habib. Wah. Ini teman-teman kalau mau beli sate di sini nih, Bang Apip nih. Kalisari. Jalan perapatan Gongseng lah tuh, belok kiri. Ya Bang Apip ya, Kalisari ya. Tungguin nih, taruh Bang Apip. Bumbu kacang tuh Bang Apip ya. Kacang, siap. Mau pedas apa enggak nih? Dipi saya boleh nggak sambalnya? Oh, siap, bisa.
Bang Apip, ini ngomong-ngomong udah berapa lama dagang sate kikil? Ada 4 tahun ada. 4 tahun. Wih, keren dah Bang Apip. Sukses terus dah Bang Apip dah. Lancar terus rezekinya nih. Oke Bang Apip. Makasih ya. Oke. Bade nih. Tuh, Bade. Bang Apip. Mantap Bang Apip dah. Nah, sekarang udah jadi nih sate kikil nih. Kita review dah nih sate kikil Bang Apip. Wow. Minumnya si Vita nih. Katanya minuman sehatan nih. Segini cuman goceng nih. Minuman Abah. Kita review sate kikil Bang Apip. Nah, nih udah jadi nih sate kikil Bang Apip nih. Wow, mantap. Wow. Nah, sekarang kita review nih sate Bang Apip nih. Sate kikil Bang Apip. Waduh, ada Bang Jepri tuh. Mantap nih sate Padang dari Cirebon. Kita makan sate dulu nih. Bang Jepri mau gak Bang Ayo Jepri? silakan makan dulu lah, makan dulu. Waduh. Ada topik main burung. Bismillahirrahmanirrahim. Seporsi cuma 12.000. Wih, mantap. Murah meriah. Silakan menikmati. Ini ternyata dari kulit sapi nih. Bukan kulit jangan. Bumbunya bumbu kacang. Seporsi cuma 12.000. Be, mantap. Mantap sate Padang Ah. bumbu kacang bukan. Sate Padang bumbunya itu sambung. Setengah 11. Kita habisin. Mau kapik? Kita makan. Makan aja makan silakan. Jadi Woi, minumannya mantap tuh. habis makan sate Padang, kita minum ini nih. Tadi beli juga sekalian sama si Abah. Minumannya apa nih? Minuman sehat. Kipi. Wah. Ya. Iya. Woi, mantap. Aduh, 12.000 udah kenyang. Iya, Pak. Nah, sampai di sini aja nih ya. Kita nge-review jajan sate kikil. Jadi untuk teman-teman yang belum pada subscribe dah cepetan main jajan channel. Oke, coy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go tomorrow. Coy.